Рахмет. Шансыз қалдық. Жігіттер артынан. Ай, молодцы. İkiye atılmıyor. Yok, bana iki gelsin. Bu vakit bir bana iki verirdim. Şimdi. Hop. Tekrar iyi iki. Anda fırça koy. Dur teygarimler. Dizrak. Anda ne kadar kurmayı? Hop. Vakit bir şey bet. Tak, çek bay ikiye. Kına ikiye. İkiye. Tabii mi? Yok, bara. Hali bulsa, ne de bizim. Tamam bir ötesiz mi? Yaray. Haydi. Hadi bir karab. Yaran. Malatsı. Ayı ver. Ölçü başka. Bizim tır 20 dol. Hadi al bakayım haydi. Bitmez burada. Молодец. İplep yaşlığına varma. Yani trojka. Kaydır. Çok güzel anda. Ne? Bilmem şuna bilirsin mi? Ya iyi. Allah razı olsun. Sen eyde balans eyde. Номер bu sefer kaçırır diyor. Tak, nomeri kızda bulsa. Nasıl fiyişka? Şunu dikkat. Nasıl fiyişka? Nazır молодец. Finişka. Tak, 30 şuna bir iki şurunda. Vallaçına. Fiyişka. Allah seni. Nişin jılmayıp kına kelemine. Jılmayıp kına bilirgen kerek. Ana olsun. Bitti. Ana toğun bir var hali. Ha, ni. Еще драйвишь, давай! Призовой второе место. Серебро. Вот. Kızlar, лидерға жол беріңіз. Молодец. Слушайте, подъемный мингаш. Футбол. Молодцы, давай, финиш. Кызlar, призовой. Рядышком. Егетler arasından başlayız. Bizning endi yaş егетler arasında birinchi o'rinni yo'lladi bizning Nazil Latipov, yoshlar ishlari bo'limi. Ikkinchi o'rinda bizning Esat Afitovich Vahitov, Avtomobil municipal rayon apparat yetakchisi. Uchinchi o'rinda bizning Salimov Dilfar, yuridik bo'lak medal, ikkinchisi kumush medal, uchinchisi oltin medal bilan almashtirsa, tamom tema bo'laklanacaklar. Rahmat yigitlar. Hamda ilkat yigitlar arasında bizning 3-chi o'rin uchun Abu Ali Ahmad G'aliyev rahmatiga. Şanlısı tepesi ısınmasa hali o'zi maydalı ikiye geçiraydı. İkinci o'rinda Ayrat Sangatovich Karamov rahmatiga. Hamda birinchi o'rinda Engil Navapovich Fattahov rahmatiga. Vaqtlarda aytib ketam, Engil Navapovich 1:54 sekund. Ayrat Sangatovich 6:34 sekund. Abu Ali Abi bizden 10 minutta 20 sekund. Rahmat yigitlar. Şulayaq sizga bronza, kumush ham oltin Alloh bersa salom beradi. Alkışlar sizga. Kuchli alqishlar. Hamda qizlar orasida bizning birinchi bo'lib kirdik. Emir bo'laysan, to'yboy. Rahmat aytadi. İkinci o'rin bo'lib kirdi bizning Aygul Mirza Sharipova deb yozganlar bunda. Ham üçüncü bo'lib kirdi bizning Gilayeva Miralsa. Rahim etasiz. Absolut kategoriya bunda 11 qiz yarışqa chiqqan edi. So'ng 5-siga osqan tushdi. 6-si üstə yurdi. Но тем не менее
Big ayıbet. Bana kararın Kızlar. zoya bekiraylarda rahmet. Şolay ıslığa da kümüş, bronza hem altın taşıtlar Allah'a verirse, sabun pelerine inşallah koşu yeter. Bizning avtobusibizda endi 2021-yilda mana sport yarışlari kalendar plan ravishida o'tkazilib boriladi. Bugun endi mana 8 yanvar haligina yangigina mana administratsiya xizmatkorlari, munisipal xizmatkorlari shang'i sporti bo'yicha qator normativlarni topshirib berdilar. Aytira kerak, motorni әзерләнеп чыкканнары катнашучылар саны асыклап әйтәм елдан ел арта. Беренче елларны баштарак инде ул бер чаңгычага 10 тамашачы булса, хәзер инде бер чаңгычага якынча бер 3-4 тамашачы белән киләләр. Чаңгычыларны арта дип әйтәсем килә инде. Үз чаңгыларын булдырган гаиләләр күп, гаилә белән йөрүчеләр күп хәзер. Буш вакытларын салхалада сәламәтлеген кыйгыртып үткәрүчеләр автомашинабызда күбәя. Инде менә шушы бүләк чаңгы базасында безнең дүшәмбе көннән кала бөтен көнне дә чаңгы прокаты эшли. Кемнең чаңгысы юк инде бер тапкыр чаңгы шуырга мөмкинчелеген таба аладыр инде. 100 сум тора инде ул бер пар чаңгы алып, үзең күпме телисең шул кадәр вакыт әлеге чаңгы трассасында шөгыльләнү. Моннан тыш инде безнең Река бистәсендә модульле лыжны чаңгы базасы төзелгән иде. Аның уты булмаса да, көндезге якта анда инде километрда 200 метрлы круг ясалды. Анда инде үзенең беренче чаңгычыларын кабул итте. Анда да бик матур гына трасса килеп чыкты. Аның бер матур гына спусогы бар, һәм инде подиум бар, калганнары инде аның тигезлектә урнашкан. Анда да инде балалар үзләренең тренировкаларын үткәрәләр. Һәм инде гимназия балалары физкультура дәресенә йөри. Һәм бистә халкы шунда үзләренең чаңгысы белән килеп, сәламәтләре турында кайгырта башладылар. Инде кыш ул безнең якларда бик озын түгел. Әле быел Аллага шөкер декабрьнең 5-сендә кышкы сезонны ача алган идек. Инде кем белә ул кышкы сезон качанга кадәр барыр икән. Кайгы вакытны март аенда да карлар үткән чак булды. Чаңгы белән шөгыльләнеп булмаска, булмаган чакларда булды. Шуңа күрә кар булуны шатланып кабул итеп, һәм инде чаңгыда йөрергә шул карны дөрес итеп файдалансак иде, кышны дөрес файдалансак иде, һәм инде үзебезгә файданы күзгә итеп алсак иде.